Hogguu halkanii guyyaa dhaabbatan diinii fadhiyaa eenyumatu dandayaa akka dhaaltota ambiyaa. Hogguu halkanii guyyaa dhaabbatan diinii fadhiyaa eenyumatu dandayaa akka dhaaltota ambiyaa. فاعتبروا يا أولي الأبصار قرآن فخنا دقايا. هل يستوي الأعمى والبصير بخلا يستويان؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار قرآن فخنا دقايا. هل يستوي الأعمى والبصير بخلا يستويان؟ علما Rako hanggang kabni isani lagahe ulama Gari ajay fame khanis biya bahe ulama Sabare bela fi deburas dandahe ulama Warga masani tindim baras gahe ulama Rako hanggang kabni isani lagahe ulama Garin ajay fame khanis biya bahe ulama Sabar bela fi deburas dandahe ulama Warga masani tindim baras gahe Yom takarahan kanani Egalim barsisuf gaddae Yom takarahan kanani Egalim barsisuf gaddae Hogguu halkanii guyyaa dhaabbatan diinii fadhiyaa eenyumatu dandayaa akka dhaaltota ambiyaa. Hogguu halkanii guyyaa dhaabbatan diinii fadhiyaa eenyumatu dandayaa akka dhaaltota ambiyaa. فاعتبروا يا أولي الأبصار قرآن فخنا دقايا. هل يستوي الأعمى والبصير بخلا يستويان؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار قرآن فخنا دقايا. هل يستوي الأعمى والبصير بخلا يستويان؟ علمان Edumi damani sway zamana dabde ulama Islam bersisu hoda abdi wa murre ulama Musibasan kunda di saras sabare ulama Sabate dabate di Islam ajade ulama Edumi damani sway zamana dabde ulama Islam bersisu hoda abdi wa murre ulama Musibasan kunda di saras sabare ulama Sabate dabate di Islam ajade Galanni kan Rabbi gargare